Kajingale ka Euro arajar arpeu sau kalapoi syaka semi-final. Kine gide gi sau teli geri gi bay orong syaka semi-final. Kabanengkong kadai kari Spain, kabaar kadai kari France, kabalai kadai kari England, bad kabasau kadai kari Netherlands. Kajingale kai semi-final kabanengkong kan salong haka Shpeutrik, umanai Julai, haka por khat arch teng EM, katkum kabaje jong kari India, hapreng ka Spain, Persia ika France. Ka Spain ka badai kari ka balayo banra license ya ka Euro Championship, bad ka France ka balayo banra Arsen ya ka Euro Championship. Bad mentau snem ka Spain ka don jinggerben badi orung syaka final, namar ka kamile kai bha ya ka France. Haga bagala khori ka nam job ya baro ki jingale kai ki bala deb hakane ka Euro arjar arpeusau. Haga jingale kai ka banengkong kala job da Laila not Persia ka Croatia. Haga jingale kai baar kala job da Shigo Lanot Persia ika Italy. Bad haga jingale kai ka balai kala job da Shigo Lanot Persia ika Albania. Haga jingale kai raup 16 ka Spain galala abad pelim suk ya ka Georgia hadu saula ka way. Bad haga jingale kai quarter final kalala abad pelim ya ka Germany da arla ka way. Haba phaipat syaka France kabadai ka runners up haga World Cup baladep haga ka Euro arhajar arpeusau ka klemla abnele kai bhakum ka Spain. Haga jingale kai banengkong ka job da Shigol Lanot lengba ka Ungol. Haga jingale kai ka baar kaya khat klemla abad penkijar Persia ika Netherlands. Bad haga jingale kai ka balai kaya khat da Marshigol Persia ika Poland. Haga jingale kai raup 16 ka job da Shigol Lanot lengba ka jingerap jong ka Ungol. Haga jingale kai quarter final ka France ka job lengba ka penalty shootout Persia ika Portugal. Ka jingale kai semi final ka baar kanlong haka khatway tarik menai Julai haga por khat arch teng EM hapdeng ka England Persia ika Netherlands. Ka England ka badai ka runners up haga Euro Championship baladep bad ka Netherlands ka dai ka ri ka balayo ban rungbyang syaka semi final hadin arpeusnem kata nadu snem arjar sau.